abana benshi sindatongora kumviriza bose ko benshi ndabumviriza muri YouTube so kenshi si cyo kimwe n'ukuntu ngaha igihe umubona muri concert live hari amakuru ayimugeza ku YouTube namuvise mu mbere nose cyangwa radio so ubu sindaro umwanya mwiza wo kumviriza cyane ariko icyo nzi gusa benshi bafite ngo twakwanye na Alikiba ntiyageze kure ko nyiri mu nkambi nabona yuko nzojya mu Burundi kandi zobense amaze gushika mu Burundi byabaye ko sadiri yo mukomboza agenda bunayiko ndiko ndavyura basinzi ariko ubu nikumba ndanyiza kuti babandanyije badigagiga abantu sinone kuvuga yuko turahasi Hello everybody, in the microphone vous êtes avec Dada Darlene et derrière la caméra vous êtes avec Alpha. On est tous dufise umutumire Esther Legend muri rap. So reka tumwakire kuri micro za Roy TV. Ndakura mukije. Neza ni muri Roy TV. Ciao. Ya nakakubwi. Ciao, bene sana. Ni bien kabisa. Amakuru yo hanze. Amakuru yo hanze ni meza. Nawe ya. Ya ni meza cyane. Nice. So, ni mukombozi, right? Yeah. Legend of rap. So, tusikibazo abakunzi ba Roy TV. Hanze aho wari mu mahanga. Icyo wakora utarava iyo ngo uri icyo wakora icyakokipa wewe icyakwinjiza akanoti. Nakora umuziki tu. Umuziki hariya warakwinjiriza neza? Umuziki kwinjiriza nyinshi. Nakora mu konseri. Umuziki wa management yanjye guhagarikira sona mbaye muri monde ya music. Okay, ni mukombozi ku nshuro ya kabiri kandi simba neza. Nashiri ya kabiri. Mu Burundi. Uni kugira kabiri naje ndasubira mu Rwanda. Ubu uri ngaha mu Burundi. Ni mukombozi ari ngaha mu Burundi ubu uba wazanye ikindi gishasha abakunzi bawe ko tuzi ko wasize abakunzi benshi ngaha bakunda mukombozi. Niturabe ko ubu unye hari abandi basitari bariko barakora ko hari abavuga ati jewe hari mu Legend yakora wa wundi nyene wa wundi ama inspira mukombozi malgré ko ntamubona ariko namukunda. So niki gutegura abakunzi ba mukombozi? Icyambere nk'uko bivuze haraho twinspiye ariko ngiye kwinspira African yani system igihe Imana iba yamaze kubona ko avuga ati umwana ubundi yarakwiye isigaye nuko yisohokera n'abarundi n'abandi bakamenya uyu muntu ndagukunda nuko n'Umutanzania yagukunda kumvise nuko n'Umunyamerika yagukunda kumvise so gikuru nuko n'abo bantu batwumva muri icyo gihe nagenzanye ibintu bikwiye najye niteguye hari indirimbo shasha waduteguriye? Zifite album zibiri zose ziri tayari hariho zimwe hasigaye gusa zifite amakolabo amwe ariko na video zihariyo zomaze gushutinga ariko soon tugiye kubaha video imwe hanyuma then indirimbo tuzobabwira ukuntu ziba ariko video zose zitatangiye gutangurana. Mukombozi as a legend uko araba generation y'ubu abariko barakora ubona ari nde uvuga ati ari capable yo gukorana mukombozi aranyespa arandohera unitwokorana? Abana benshi sindatongora kumviriza bose ko benshi ndabumviriza muri YouTube so kenshi si cyo kimwe n'ukuntu ngaha igihe umubona muri concert live hari amakuru ayimugeza ku YouTube namuvise mu mbere nose cyangwa radio so ubu sindaro umwanya mwiza wo kumviriza cyane ariko icyo nzi gusa benshi bafite benshi abazwi kubera abakoze cyane kandi jewe gukora n'umuntu ndabatanga cyane
ndabona baramenyekana kubera mfise n'uturorero n'ingingo twakoranye na Alikiba ntiyageze kure cyane n'izo twakoranye na Bashanse batazwi ganze imaze zayishuri abana batazwi sadiri ryatanganye ndaba cyane so Mukombozi ubu ugiye kuraba umuziki wa rap right aho ugeze ubu na ca gihe muri za ndirimbo zawe z'ishure ubona umuziki ugeze canke ubona ko wibona he 2020 kijya gihe je kisimunda kure hose je mba namaze kuhaba kenshi icyo ngwanira ku isi ni kuhashika kubera spirit mba namaze gushikayo je nibona ko njya muri Afrika tu ni isi nka inspira nuko nkiri mu nkambi nabona yuko nzojya mu Burundi kandi zo inspira amaze gushika mu Burundi byabaye ko hanyuma nabuma mbona yuko apre mu Burundi ntageza kujya hanze naho twari inspira sasa nibaza yuko peti ibyo bakora byinshi ni byiza kandi taba zabo zatumye umuziki wa rap basinzi sadiri yo Mukombozi agenda unayiko ndiko ndavyura basinzi ariko ubu niko mbandanyiza peti babandanyije badigagiga abantu sigura yuko nanje banyakumbandanyiza yuko barakoze cyane ni Mukombozi uri single canke uri uncle sinone kuvuga yuko single like uri uncle ya simukunzi ndarondera kandi Mukombozi ni izina ry'umukobwa wese aba ari mu mutima wa Mukombozi muri kino gihe nawe harimo umwana wanje kwanga n'abakiriya wabyaranye nande amujyanye mu Tanzaniakazi umwe muto nta murundi kazi mwabyaranye Mukombozi tuje tukumvuga Mukombozi wa kera Mukombozi mwamanye Mukombozi twese tuzi mwari en public twese tuzi Mukombozi ni izina uhabwa uri mu bwami bwa Mukombozi uhavuye iryo zina kirisiga wumva ubunye wararimukuye ko camwe yari sinzo niki giwiwe ntibishoboka nawe nyine arabizi ariko umuhamagara agakanguka nawe nagiye umuhamagara agakanguka kubera abona batari bwiwe muravuganaho jana ejo no before yesterday nawe twabonanye twanavugana yanyandikira Mukombozi ni wawe basi exe Mukombozi Sharifa na Mukombozi Sharifa tugeranije tubiraje neza bari bazi amakupe yanyu couple yawe na Sharifa iri couple iri adapted nibyo navuga yari couple mvuga ati abantu barakundana pe Mukombozi ne wamukunda ku rugezo ubu cyangwa uracamukunda oya sindamuhanga sindamuhanga kumukunda like urabica mufite santi no ibisho birigabanya kandi ari igihe umuntu hajya guha umuntu iryandazi no guha umuntu umutima bose ni urukundo ariko hari igihe umukura ko wa mutima w'urukundo ariko ugasigana wa mutima wo kumuha iryandazi ashanze okay right so Mukombozi ne kuba muheruka ndamuherutse jewe namubonye ubona aje agarutse akakubwira ati ndumva Mukombozi jewe vraiment ndacaguteye santima ndashaka ko dusubirana ya relation ya kera dusubira kwakunda twahutse ubyemeye igihe uvugana na jewe ugasanga namwumvise n'amatwi ariko umutima nawe ugasanga ntiwamwumvise nicyo gihe usanga bidashoboka urumva mu ncamake urumva ko utomwemera ibyabaye kera ubunye ntibishobora kwisubira no sishobora kumwanka nyine kubera nta kibi yankoreye kimwe cyo ubuvuti ariko n'ejo azoza ngo naneza ariko turi kimwe kimwe nuko umutima urukundo kenshi ndavuga kagonya rikantwara
simba nshaka ko ndaruprograma ndarugira iki ndarupangira yuko ujya ubwo nyine bikwiye. Mukombozi hagati yawe na Bface ubona ari nde ari hejuru y'undi, like who is the best? Who is the best? Jewe na muntu duhigana ku isi. Where are the best in competition? Your music in mission. Mukombozi, you are a legend. Yeah. I'm on a mission. Yeah? And my mission is just to do music till I die. Where I'm getting that nuze Bface cyangwa muri kanaka none tongo nangi ukora umuntu en competition nafuye bizogenda gutukenda bire. Sadija competana jewe kwa muri jya harimo byinshi ari ibyo ntazi ko ndabifite. Kandi ko ndabyimba ndabisoro hanze. Okay, right. Tugushimiye cyane Mukombozi. Sawa merci. Twakoranye neza. Neza cyane kandi merci sana. Akajambo kuba kunzi ba Roy TV. Ya Roy TV akajambo nababwira mu mushigikira Roy TV kwanza. Kubera ukuntu muba mushigikira Roy TV ni nk'ideni baba bafise. Muri icyo gihe kugira ngo babarihe tuza kurondera twebwe bari mu kugira ngo byagende bijyanye hafi. Natwe turondewe natwe turabana bitaba. Kandi iyo twitabye ko twitabye kubera Roy ariko cyane kubera mwebwe abafana. Muri icyo gihe turabakunda cyane. Thank you very much.